Potpuno nova generacija modela iGo donosi jedinstveni i atraktivan dizajn i užitak u vožnji, ali uz novu zabavnu dimenziju. Od kultnog novog X dizajna prednjih dela do čitave lepeze opcija prilagođenih vlasniku, kompletan styling i inženjerijske odluke oko novog iGo-a su osmišljene da budu zabavne. Moj najveći izazov je bio da stvorim automobil u koji će ljudi da se zaljube, rekao je David Teraj, glavni inženjer novog iGo-a. iGo će se nuditi u više paketa opreme uz obilje mogućnosti za personalizaciju. Posebna izdanja kao što su paketi X-Wave, X-Sight i Exclusive su u jedinstvenim bojama i paketima opreme. Početna cena za osnovni model sa troje vrata u paketu opreme X iznosi 8.490 evra, čija oprema uključuje klima uređaj, podizače prednjih stakala, centralno zaključavanje, VSC 6 vazdušnih jastuka, radio uređaj sa 2 zvučnika, zatim USB i auxiliary ulaz, LED dnevna svetla i HAC sistem pomoći pri kretanju uzbrdo kao standard. I evo nas u prodajno-servisnom salonu Toyota Centar Beograd, ovde na Zrenjaninskom putu, i razgovaramo sa Miladinom Vrbaškim, koji je generalni direktor Toyota Centra. Gospodine Vrbaški, evo, da kažem, neposredno posle te svetske premijere, vi ste imali priliku pre nekoliko dana već da napravite i dan otvorenih vrata, dakle ne samo što su stigla ova dva nova automobila, nego su i naši kupci imali prilike da ih malo opipaju, da obiđu oko njih. Kakve su reakcije, prve reakcije? Pa, mi smo imali priliku da odmah posle srpske premijere, znači za srpske novinare, 2 dana kasnije organizujemo dan otvorenih vrata. Poseta je bila prilično velika, znači da kažem, naši kupci su bili oduševljeni novim iGom prvenstveno, ali i novim Yarisom. Mi smo tu omogućili kupcima da testiraju više modela u različitim paketima opreme. Novi iGo je potpuno drugačiji automobil od prethodnog, značajno unapređen. Sam sistem poručivanja automobila se promenio, kao i sistem konfigurisanja i izlaganja automobila. Ovde iza nas se vidi takozvani Hero koncept, koji predstavlja, da kažem, budućnost kupovine vozila. U tom sistemu postoje 2 iPada, Apple iTV i multimedijalna kutija vezani za jedan televizor, gde kupac od momenta kad kuće na internetu konfiguriše auto, tu konfiguraciju može da prenese ovde i zajedno sa prodavcem na iPadu da auto doradi, na licu mesta da vidi kako izgleda na iPadu, odnosno na velikom televizoru, i da se odluči gledajući opet i koliko to sve košta. Ovde za nas je izložen maksimalno opremljen iGo, koji inače je i naš test vozilo, znači kupci mogu da dođu da ga probaju. Mi takođe imamo iGo sa osnovnom cenom koja je 9.000 evra, znači automobil koji ima apsolutno sve što je potrebno prosječnom kupcu, čak i više možda nego neki malo bolji auto. Takođe imamo i određen lager novih Yarisa. Novi Yaris je nastavio da se prodaje dobro kao i prethodni. Automobil je onako prilično unapređen, dosta para je Toyota potrošila. Inače, oba automobila su, da kažem, rezultat nove strategije da se mali automobili za ceo svet Toyota dizajniraju u Evropi, znači u Nazornoj obali i Francuskoj. I to se odmah vidi, znači automobili imaju malo više šmeka, više su seksi, sviđaju se više i muškarcima i ženama. Kod Yarisa čak postoje 2 verzije, jedna koja je, da kažem, više zanimljivija ženskom polu, a druga koja je muškom polu. Mi trenutno imamo verziju u sport paketu, koja je isto tako apsolutno maksimalno opremljena, ali na raspolaganju su jeftinije verzije koje kupci manje više traže. Evo, pominjate da Toyota ulaže dosta novca u neke novitete, oni naravno važe i za nas kao deo Evrope i sveta. Recite nam šta je to novo što vi trenutno sprovodite, šta je to novo što nudite kupcima ili korisnicima vašeg servisa? Pa naš centar apsolutno, da kaže, ide stopama onoga što Toyota zahteva u Evropi. Znači ovaj sam Hero koncept mi smo prvi u Srbiji dobili i među prvima u Evropi za izlaganje vozila. Recimo u postprodaji mi smo pilot diler u Evropi za takozvani walk around check ili obilazak oko auta. To je procedura, znači, koju prijemnik kada primi vozilo u servis dodatno mora da prođe, gde on sam pregleda još dodatno vozilo po određenim
tačno određenim mestima i stranki može da da mogućnost da ako želi te stvari popravi. Od limarije do neke dodatne opreme, do ne znam nekih stvari što možda ljudi ni ne primete da ne funkcioniše ili ne izgleda kako treba. Evo govorimo o novitetima, zaista imate da kažem dobar alat za rad u narednom periodu. Međutim, recite nam šta je to što može da privuče vaše kupce, naše gledalce, što vi možete nazvati nekom best buy varijantom? Imali nekih modela koji doživljavaju uskoro neku promenu, a vi ste napravili ili prilagodili cene za ove modele? Pa ono što je trenutno, da kažem, best buy varijanta, to je Toyota Avensis, znači u verziji 2.0 Diesel Elegant. Taj automobil je ovde kod nas izložen i imamo dovoljne količine koje želimo da ponudimo našim kupcima, s obzirom da negde u maju bi trebalo da izađe restyling tog modela, znači ne potpuno nov, i mislim da takav automobil za novac koji tražimo za njega je više nego dobar. Trenutno se najviše traži Corolla, znači velika je navala na Corollu, ali mislim da ovaj auto koji je opet veći od Corolle zaslužuje svoje mesto u srcima kupaca. Novo izdanje Yarisa potpuno je osveženo i sa novom i snažnijom pojavom pretenduje da ojača svoju poziciju u veoma konkretnom i konkurentnom B segmentu. Osim novog izgleda prednje maske i promenjenog zadnjeg dela, unutrašnjost Yarisa odiše kvalitetom, ergonomijom i nudi još više. U ponudi su nove boje spoljašnjosti, kao i više kombinacije boja u unutrašnjosti koje su u ponudi u novim paketima opreme. Novi Yaris u ponudi je već od 9.990 € za osnovni model u paketu Luna sa troja vrata.